Ipeng, nya sekolah tuh sih jam sekieu can datang kene bae. Dulu tuh ngejam raha. Maka jam gitu aing. Sepik peng, sepik peka wa. Anta itu laju kurang baik karena datang aing. Atuh sia datang angel. Dan aing nu angel jamna nu kecepatan. Geus hayolah. Kedung atuh main agak baik. Aing main tetap kopi. Ulah ngopi sia mah. Ih koret. Dan masalah kitu, mun sia ngopi nu aya beungeut sia nambah hideung. Yang gideung ge laku aing mah. Emangna sia kitu? Kunaon kitu? Henteu. Angel-angel yang tabuk asep ieu. Yeuh tabok yeuh. Bener ya. Yeuh. Ngomong-ngomong, Kribo jeung Culun ka mananya? Nya sekolah teh sih. Lah paling geus kene. Aing kumaha jadi penerus bangsa. So iya lu ceking segala penerus bangsa. Waktu Ngomong-ngomong, kopi hook tah daripada aku sirum mendingan jang aing. inget bedi, geus teh geruyup. Asik. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Pagi-pagi dulu tuh mata poe geus kaluhur. Nyawa sia keribon nya sekolah teh sih. Tuh Lin, si Ciluna tuh makeup nangil. Apaan lu kugul-gul? Yang drama di kan ya nama siswa teladan. Oh, nya nama udah jam 3 subuh. Enak aja lu hitam, gue cabuk juga nih. Enggeus dah enggeus, udah berangkat sekolah lagi kudu bear ribut. Ayo meluncur. Sekalian samper ucuk nirin kan. Atuh lah. Wirang, lu kenapa diem aja? Sakit perut bobre. Yalah, ada-ada aja lu. Kantongan batu gitu. Betulan emang, Peng. Batu kali ke, batu kolar ke, batu non bela. Udah Ram, tahan dulu aja. Gak bisa guys, udah di ujung ini. Aing liar lah. Diritna ieu tilok di sekolah tuh. Udah keluar belum lu? Dikit. Jorok si Culun. Tapi cirit di. Geus dak lah. Ayo, udah ram gas aja. Nanti juga keringnya nih. Ya. Tuhan, benarkah kau mendengarku? Lantas kemana pergi semua doaku? Nyanyi mulu lu teh, mending bagus suaranya. Kenapa? Lu sirik ya nggak bisa cantik kayak gue. Dih, pede lu teh. Biarin, mana sono lu? Belok tuh bersihin, mana ada hadirnya lagi. Jangan nyanyi lu, suara udah kayak kaleng rompeng juga. Enak aja, untung adik gue lu, kalau enggak udah gue karungin sih. Mama, tetenya lu galak. Ngadu aja sono, dasar bocil. Tidak, bagaimana ketemu aing. Saru apa? Sekarang lu kubu. Sian Din. Telah aing mah, tapi yeuh sih. Belum lu cungkring gimana kali? Risik lu Culun gua tampol nih. Bolos aja yuk. Bolos ke mana tuh? Inget deng. Siang geus bolos sabulan setengah. Apa uyuan teh tiangan guru siapa, Peng? Geus bosen bawa guru ge. Emang pelajaran apa sih sekarang? Tenempo jadwal aing ge. Duram, Ram, sinanya ke Ipeng yang lagi sekolah tilok mau buku. Berarti nggak pernah nulis dong. Kagak buku orang ge gua pinjem. Geus dak, masalah bolos mah kedeng bae dibahasna di bawah Ucup. Udah nanti ke rumah Ucup sembari nyamper si Tiwi. Ya udah tuh. Yuk. Kemana ya budak, cenah hendak nyamper. Coba, ayo sekolah mah. Sekolah. Mari pelajaran non sih, Cuk. Saya baru aja gua tahu. Ngomong sama aing tilok mau buku. Saya gitu nyawa pelajaran yang kori naon. Laju, kumaha ieu? Soal bolos jadiin tuh. Jadilah. Semangat amat tuh, Peng. Iya Ram, soalnya banyak PR yang belum gua kerjain. Isi mangana, Peng, belum hubungan baik. Jadi tadi bolos dah. Heeh, Cuk lah. Oh iya, gua baru ingat kejadian kemarin. Kejadian apa, Ram? Jadi gini, ceritain teh. Dasar culun kudu be. Mana yang per? Turun. Jadi kieu dak, ieu. Kamari si culun dipalakan ke sekolah musuh. Hah, dipalak? Kok bisa? Gimana ceritanya? Nah, kan pas kemarin lu pada ninggalin gua. Pas gua mau naik angkot, musuh narik tas gua. Laju sih cicing baik. Iyalah, dia bawa BR. Udah mau duit gua diambil. Cemen lu, bukannya langsung pantai. Takut gua, Cuk. Orang jasa jadi lelaki deh. Atau gimana badannya tinggi-tinggi, udah kayak tiang listrik. Wah, rasanya saya di pala abang-abangan Ram. Dek abang-abangan, dek saha, mau gentar tadi bang. Sor banget yang lu. Menang kalah, yang penting ngali bos. Nanti diulas ya nya. Heeh. Weda, jadi kan bolosna geus panas ya teh. Simprah tuh abe tiis. Pokoknya mah urang kudu balas dendam. Kita hancurin musim marathon kemarin. BR di lu kan, Cuk? Ada. Bawa, Cuk. Tawuran kita. Nah, gitu dong. Ini baru namanya temen. Untung gua udah ada BR. Mana BR lu? Coba gua lihat.
Nih, Lu mah Ram, mau tawuran apa motong bawang? ini juga BR, seket ini juga. Pantes masih aja doakan, kesana aja dicopot. Ada-ada aja lu mah, Ram. Woi Ram, janjiin dulu, janjiin, takut kagak jadi. Gue segera cak, terus para ranas ya ini. Tapi orang ngan saeutikan doang yuk, saya yakin. Setrong setikan ge. Selalu peng, ayo panglima tempur ieu. Satu, kitu ki. Ya, lepeknya nama. Oh, itu ngelina pas 4 lagi lagu, guys. Lu mah nggak tahu aja. Gue udah biasa nih turun di jalur. Asik. Iya geng, kesangnya di Banten. Nyerelmu. Lain, belum basreng, puas dia. Panjena kamari dagang kotok 10-an. Belum buka kartu. Nih bro, musuh mau nimpalin. Oke katanya. Wah, seru yuk. Beak pokoknya mah kedeng. Biar dinaunkeun, Peng. Mencikan lah, gigi. Woi, pastikan, berangkat. Dewi samper udah poho. Oh, bawa ya. Bahaya. Teh, kok lu baru berangkat sih? Bawel lu bocil. Apaan sih? Orang gua cuma ngingetin lu doang. Sono lu main, ganggu aja. Oh iya teh, nanti pulangnya beliin kotak cipuhan ya. Iya, nanti gua beliin di Sandi. Asik. Ayang masih ada. Sorry Bre, ada problem dikit, iya nggak? Nah, iya tuh. Kalau sok ngomong Inggris lah. Selan emang wi. Gak paham main. Belajar makanya Ngomong saya culun. anjas keras. Mau indil. Pan orang dek perang beren, masa ngajaknya anak. Kajian lah, ngelobaan. Tapi sih bisa tawuran kan, Wi? Ulah tawuran. Macul lagi bisa. Udah ngeremeh kan PR, Wonder Woman iya. Emang gak ngelawan yang budak mana sih? Ada deh, kepo nih ya. Udah Wi, pokoknya mah lu ikut aja. Tapi ayo coba kasih jatuh kan dia. Soal PR, ready Bray. Berangkat dak, orang bukan BM-an pun ih. Wiram, gimana musiknya? Udah gatel nih tangan gua. Dengan catel, karuan. Ih, Peng, sama situasi ketegang ayah baik. Tahu, terkawur siapa yang? Santai aja, jangan buat tegang. Tahu lu Ram, jadi nggak? Katanya lu ngejanjiin di sini. Jadi bro, Mana musuhnya? Kan datang-datang. Kedon kali doi. nyawa ini mah pokoknya mah kudu jadi. Ram, gerak tuh aing geus keren-keren yuk, masa terjadi? Musuh nangis segede gitu. Oh, Pelek. Ya, kene kurang ya. Itu dia musuhnya tuh. Ayo sia, musuhnya segede gabang. Maju nih, lepan sih jagoana. majuan sih majuan, ngelawan segede gitu mah modal aing. Menang kalah mah belakangan, yang penting mah nyali. Majuin duluan culun. Lah masa gua, walaupun lu kelihatan culun, tapi gua yakin nyali lu lebih gede daripada gua. Lah, nak maju doang ge angel. Ayo cup. Siap. Hitungan katilunya. Ya ayo. 1, 2, 3.